дастаи мунтахаби наврасони то 17-солаи Тоҷикистон дар мусобиқоти ҷоми рушд дар шаҳри Мински кишвари Беларус барои ҷойи сеюм бо дастаи мунтахаби Россия Ю-16 қувва озмуд. Ин вохӯрӣ ҳам аз доираи он вохӯриҳое буд, ки мо аллакай дар даври аввал дар гурӯҳи Б бо дастаи мунтахаби русҳо 17-солаҳо вохӯрдем ва он вохӯрӣ бо ҳисоби мусовии 1-1 ба поён расида буд. Инҷо бошад барои қусури он мусовиро баровардан футболбозони дастаи мунтахаби рус умеди ғалаба доштанд, аммо ҳоло бубинед Билол Бобоев як гузариши хеле зебо аст ва ӯро зада аз пой меафшанд, аммо чизе нест. Имрӯз Билол хеле дар майдон серҳаракат буд ва ҳоло боз як гузариши дигари Билол, боз як зарбаи ӯ, аммо инҷо Егор Плотников дарвозабони дастаи мунтахаби наврасони 16-солаи Россия тӯбро гирифт ва футболбозони мо пай дар хати ҳуҷум буданд ва инҷо аллакай як ҳуҷуми дигаре, ки инҷо футболбозони дастаи мунтахаби Россия доштанд, бисёр хатарнок буд ва инҷо пеш аз ҳама ин бозингар Александр Бекетов буд, ки монанд аст ба ҳамон Шавлое, ки дар дастаҳои пештари Россия дар дастаи мунтахаби Россия ҳам бозӣ мекард. Сергей Шавло дар ёдатон бошад, ӯ ба ҳамон монандӣ дорад ва таҳти рақами 9 ҳам бозӣ мекард, вале натавонист, ки Судатулло Исмоилов дарвозабони моро дар ғафлат гузорад. ҳоло боз як зарбаи дигари ин бозигар аз масофаи дур Александр Бекетов, вале барои Суннатулло ин гуна зарбаҳо хатарнок нестанд ва дарвозабони мо дар ин мусобиқа хеле зебо ҳам бозӣ кард, гӯем хато намекунем. Нимаи аввал футболбозони рус хеле зиёд дар хати ҳуҷум буданд ва қариб буд, ки ҳоло инҷо футболбозони мо ба тури дарвозаашон гол зананд. Инҷо бубинед, ҳоло иваз шуда буданд. Қамариддин Ғаффорзода дар майдон ҳаст ва маст тӯб ба ӯ бархӯрд ва қариб буд, ки вориди тури дарвоза гардад ва вақти мо тӯб вориди тури дарвоза нагардид. Аммо футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон баъди иваз кардани чанд бозингар инҷо бозиро Раҳматулло Фузайлов тарҳашро дигар кард ва пай дар пай баъдан ба ҳуҷум гузаштем. Агар гӯем, ки бартарӣ дар қисми аввали вохӯрӣ ба нафъи футболбозони рус буд, хато нахоҳем кард. Ҳоло бубинед, боз бори дигар Судатулло Исмоилов дарвозабони мо ба бозӣ ҳамроҳ мешавад ва ин гуна зарбаҳоро боз мегаронад. ҳуҷумҳо пай дар пай буданд. қисми аввал бекушодани ҳисоб ҷамъбаст гардид, ҳарчанд имкониятҳои хеле хуби бозигарони дастаи мунтахаби рус ба чашм расид. Инҷо Тимур Батршин, ки ҳоло дидем, инҷо бинем боло бо як ҳуҷуми дигари мо, боз як маротиба Билол ба ҳуҷум мегузарад. Бобоев ва бо зарбаи сахташ дарвозабонро маҷбур кард, ки тӯбро набинад ва аз ӯ гузарад, аммо тӯб ба тури дарвоза бархӯрд, вориди тур нагардид. ҳоло Рабони Камолов бозигаре, ки дар бозии гузашта дар муқобили дастаи мунтахаби Эрон хет-трик карда буд ва ҳоло бо 4 голи задааш садрнишин аст дар ин ҷоми рушд. имрӯз ҳам хеле фаъол буд ва ҳоло ҳуҷуми футболбозони дастаи мунтахаби Тоҷикистон аст. Бисёр маҳорати олии футболбозони мо ва дақиқаи 42 инҷо тӯб ба Абубакр Сулаймонов тааллуқ дорад ва мо тавонистем, ки инҷо дар нимаи дуюм ҳисобро боз кунем. Нимаи дуюм бо ҳуҷумҳои пайдарпайи футболбозони мо гузашт. Тавре мебинем, пеш аз ҳама Масур Ғафуров, ки соли гузашта яке аз бозигарони калидии дастаи мунтахаби мо буд, голҳои бисёр зада буд, инҷо кори худро хуб анҷом дод ва ӯро зада аз пой афтонидан. ҳоло боз ҳуҷуми дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва нимаи дуюм мо ҳамеша дар хати ҳуҷум будем. Бо ҳамин зарбаҳои хеле хуб Егор Плотниковро маҷбур кардем, ки бисёр ҳам хеле зиёд кор кунад. ҳоло боз як гузариши футболбозони мо ва қариб буд, ки тӯб вориди тури дарвоза гардад. Хуб, чанд нафарро гуфтем. Инҷо сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон иваз кард, аз ҷумла Амири Фарҳод ба майдон омад. Боз инҷо боз бозингар Орионмеҳри Нуриддин ҳам ба бозӣ омад ва Мансур Ғафуров ҳам. ҳоло инҷо бибинед, корти сурхи мустақим ба Мингиён Бадмаев дода мешавад. ҳоло бибинед, ӯ чӣ гуна дар муқобили бозингари мо пой бардошт ва як зарбае ҳам зад. инҷо ҳамон Масур Ғафуров буд ва баъдан футболбозони дастаи рус кам дар майдон монданд ва ҷо ҳоло боз як ҳуҷуми дигар ва боз як зарбаи ниҳоят хуби Масур Ғафуров
توپ قریب بود که ورودی توری دروازه کند، اما با مسعود غلو امکان پیدا نمی‌شود که توپ را ورودی توری دروازه کند. خوب توپ را زده از میدان الکسی دیمیتریف بیرون میکند. ضربه کنجی ابوبکر کاپیتان دسته منتخب ما و باز یک هجوم خیلی قاطع از جانب فوتبال بازی ما و اینجا تا ببینیم ابوبکر سعیدوف این حالت رو با گل انجام نمیدهد. ببینید هیچ کس به او خلل نمیرسونید و حساب الکی زیادتر میشد، ولی به این نگاه نکرده بازیکنان دسته منتخب تاجیکستان باز هجوم‌های اعلانه خود را تشکیل کردند و با یک رسیدن اولین خود اوریون مهری نوریدین در دقیقه 73 حساب را 2-0 کرد. حالا ببینید این گزارش زیبا است از جانب بازیگری ما که اینجا خیلی خوب همکاری کرد با اوریون مهری نوریدین و اوریون مهر توانست حساب را اینجا دیگر کند و اگر همین طور با این حالت نگاه کنیم الکی فوتبال بازی دسته منتخب روسیه همه رو از دست داده بودند و پیوسته ما در خط پیش بودیم و اینجا ببینید این ضربه کمالوف رو و اینجا تو با تیری دروازه برخورد و بعدا ورودی توری دروازه نگردید. یکی از هجوم‌های فوتبال بازی دسته روس است، ولی دروازه‌بان ما هنوز ناتلو اسماعیلوف در جای خود قرار دارد و این ضربه ها رو برمیگرداند و با موفقیت که اینجا ما میبینیم. ولی یک بازی خوب هم نشان داد. باز یک هجوم دیگری ما و فوتبال بازی ما اکنون میتوانند گل خود را رساندند و مسعود غفورов همه را فریب داد با یک سرعت بلند، با یک تکنیک بلند گل اولین خود را در بازی‌های جام رشد 2023 هم به ثمر رسانید و از این هم افتخار میکردند شارحان ورزش و خود فوتبال بلاروس که نهایت به مسعود موفق شد که توپ را به طور دروازه وارد کند. او هم از کرسی احتیاطی به میدان اومد ولی بسیار هم منفعت دار بود و اینجا هم باز همون ربانی کمالوف بود که این توپ را به او رسانید. این بود سه گلی که دسته منتخب تاجیکستان زد و فوتبالبازان ما در رفت این بازی خود رو خوب نشان دادند و جای سوم رو در بازی‌های جام رشد امساله به دست آوردند و امروز با ما بهادر صوفیوف حرف میزند از دستاوردهای این بازی و همچنین بازیگری ما اوریون مهری نوریدین که گل دوم رو به ثمر رسانید. Грамотная замена хед-коуча и привело к голам. Если не секрет, как вы думаете, почему главный тренер отправил именно вас к нам на флеш-интервью и сказал, что во многом третье место вашей команды это ваша заслуга? Ну, хед-коуч, А давайте, входите в кадр. Ну, это прежде всего мой самый главный ассистент, помощник, это общая заслуга. Здесь, к сожалению, не приехали даже наши остальные помощники, так сложилось. Это всех заслуга, всех помощников, всего тренерского штаба. И еще раз огромное спасибо ребятам. Продолжаем. Ну и давайте по вашим впечатлениям от турнира в Беларуси. Вы приехали в такую пору, холодно здесь, но по организации, я думаю, все это не так уж плохо. да, турнир очень впечатлительный, конечно, на высоком уровне все проводится. Я сам, как тренер, первый раз приезжаю на такой турнир. Мне понравилось. И, конечно же, солидные клубы сборные. Это хороший спарринг-партнер к подготовке к азиатам, к азиатским играм. Ну, впечатление, конечно, хорошее. Сегодня я вышел из замены и забил свой гол. Игра была очень хорошая для нас. И мы выиграли 3-0. Игра сложная была для нас. Что тебя будут сейчас говорить партнеры? Они собрались тут за нашими спинами и ждут твоих ответов. Как ты думаешь, что они скажут тебе в раздевалке? Будут ли качать тебя? Ну, не знаю. Может быть. Давай по организации турнира. Как тебе понравилось в Минске? Да, Минск очень понравился мне. И здесь очень холодно. Да, холодно. А сколько у вас сейчас температура? Минус 3 или 4. Так у нас то же самое. Но очень холодно здесь.